Abu Hurayra radıyallahu anhudan kelgen hadiste aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, İza jaa Ramadana, Ramazan ayı kelgende futihat abwabul cenneti ve gulliqat abwabun nar. Cennet eşiklerin bari açılat. Birisi da jabık kalbay bari açılat. Tozak eşiklerin bari jabılat. Biri de açık kalbastan bari jabılat. Ve suffidatiş şeyatin. Anan başka kündörde adamlarda azgırıp, sol jaga karay tartıp, jolundan bөгөp, жақсылықтан тыйып жүрген шайтанның бардығы байланып кішенделет дейді. Демек, бұл айда шайтандар кішенделчү болса, bir misal keltirчү болсок, bir чоң кылмыштуу топ болса, ошол кылмыштуу топтун башында бирөөсү турат. Анын системасын билесиздер да. Анын артында экинчи орунда ошонун ишенген мен деген bir 7-8 мыкты жигиттери турат. Анын артынан кийин жүздөгөн миңдеген барып кел, чабып кел, уруп кел, тартып кел деген жигиттери турат. Эгерде ошол топтун, ошондой кылмыштуу топтун главарыны, башыны биз кармап койсок, анан артында турган 7-8-ин биз кармап койсок, калган 100-ü эч нерсеге жарабай калат. Дал ошондой Аллах Таалам бул Рамазан айында шайтандардын мен деген көкөлөрүнү Аллах Таалам кишиндеп коет экен. Майда чүйдөлөрү болсо деле ал эчтекеге жарабай калат. Мына ошондуктан өзүңүздөр байкайсыздар. Намаз окубай жүргөн адамдар Рамазанда, шу Рамазандан баштап намаз окуйм деп чыга келет. Орозо кармабай жүргөн адамдар ошо Рамазандан баштап болду, бүттү, мен орозо кармайм деп чыга келет. Рамазандан баштап мешиттер толот. Неге башка убакта андай эмес? Себеби бул айда Аллах Таалам шайтандарды байлап коет экен. Демек, бул ай негизи шайтан Inna şeytan aduvun fattahiduhu aduva. Albatta shayton bul dushman. Ana dushman qatori ko'rgili unutmag'ila deb Qur'onda eskartgandey, shaytonning dushman ekeni aniq. Iblis jana anın askerleri, insonlardan jana jinlerden bo'lgan askerleri, bular bizning dushmanimiz ekenini aniq. Ular bizning dushmanimiz. Biroq bu ayda shayton bilan kurasha turgan ay emas. Шайтаннан да кооптуу болгон бир нерсе бар. Шайтаннан да коркунучтуу болгон бир нерсе бар. Ал кайсы десе, ал өзүбүздүн нафсибиз. Ал ар кимдин өзүнүн төрүндө жаткан нафсиси. Шайтан кыяматта айткандай, иштин барын кыларын кылып койгондон баарын мага төңкөй бересиңер дегендей, кээ бир иштерди биз шайтанга төңкөй ала турган жагдайыбыз жок экен. Кээ бир ишти өзүбүз деле ошол nafsimiz менен көп işlerde жайгарып коет экенбиз. Yusuf aleyhissalamga kança sındardı başına salgan Zulayha Kur'an'da gelet ko. Ennen nafsa la'ammaratun bis-su. Oy kurgur, bul nafsi degenin çatak turbayby. Ennen nafsa la'ammaratun bis-su. Bul nafsi degen bunun aytkanına könö örçü bolsam, bul jamanlığa karay türtet turbayby. Bul jamanlığa karay jeteleyip turbayby dep ошо Zulayha aytkan eken. Demek bul ay tek kana şeytan menen gana emes, bul ay her kimdin özünün uşak korgor nafsi menen köreşe turgan ulu ay. Biz pendebiz. Kullu bani Adem'e hattaun. Bardık adam balası adaşıuçu deydi. Bardık adam balası kata ketiriuçu. Ayırma yok. Süylep atkan men de, uğup turgan siz de, barыбызda özübüz bilgen jana Allah bilgen, her kimdin özü menen jaratkanın arasında bolgan bir kıyışık jagыбыз бар. Wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Bирок ошол ката кетирүүчү пенделердин арасында эң жакшысы бул тоо кылуучулары дейт. Демек бул айда эң жакшы ибадат Алла Тааланын парз кылган орозосун кармайбыз. Эң жакшы ибадат мына ушул. Анан кийин Алла Тааланын сөзү Куранга жабышабыз. Мына Рамазан келе элек бир жумадай убакыт калды. Ар кимиңиз устазыңызды табыңыз. Жабышыңыз. Bir-birden ustaz karmаңыз. Kaysı ustazga ıkılas kılasız karmаңыз. Balаңızды alıp kelіңiz, neverеңizди alıp kelіңiz, жабышыңыз. Ustaz, mına uşul ayda men Kur'an öğrenmişim, bolboydu. Eң az tamga
Kur'andық екен 28 тамға. Башқалардығы әр ел өзінің қанша тамғасы бар екен білмейді. Қытайдығы қанша, англистігі қанша, біздің өзімізде қанша тамға? Ең аз тамғасы бар Құран, 28 тамғасы. Bir жұмада Құранға зыр түшесіз. Өзіңіз әлі белді бекен байлап, ықылас қылсаңыз, bir жұмада сіз Құранды өз көзіңізменен, өз қолыңызменен ашып, өз көзіңізменен бисмилла деп Құранды оқып түшесіз. Рамазан біткенше сіз bir қанша сүрелерді ұстазыңызменен оқып аласыз.